السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إمام الأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Twebaza Allah wekitiibwa kyatuwadde obuwangazi tumusaba success n'ebyengera ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Continuing from where we ended, tugenda kutandika twakomye wano sekyo. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك خذ بيدك ضغثا خذ بيدك ضاد غين ضغثا خذ بيدك ضغثا تفدواو. هذا بهتان عظيم هذا بهتان عظيم هذا بهتان عظيم في طغيانهم طغيانهم يعمهون ما يغني عنه ماله كان I think so. ما يغني عنه ماله كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. الله يقام سورة الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. inkweza bwe Allah subhanahu wa ta'ala yaziri nyamwegere nazichankanya zonna abali bazze okumenya Kaaba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran
في الدنيا والآخرة. نعم tukomaawo insha Allah tubajukiza program yaffe ey'okugula equipment ez'enjawulo nga cameras, microphones, laptop, desktop. Twagala kuyimusa channel eno ekote content w'obusiramu nga mulungi nnyo, kisobosa okutekamu ka edit akatinitini. Naam, so toga laptop ngekola graphics ez'omulembe kali nga y'amaanyi, kadi nga busatu buna, mu desktop kadi nga bubiri, okitegedde, kamera kadi nga 7-8, to kamera zinga 3. Alhamdulillah, tulina essuubi nti Allah ajja kwanukula biidhinillahi tabaraka wataala tufuneyo abantu abalumirirwa obusiraamu. Nibagamba nti bino ebintu bigenda beera ku mutimbagano kuno ila qiyami saa, ojja kusigala ofuna empeera zo. Wallahi ng'omaze emyaka nga 10 mu ttaka naye nga akawunti yo ekyagendako obulungi. Twebaza Allah ku lw'ekyo nti yatusikayo okubeera nga tusomesa ekitabo kino, era nga tuze tukola ku mitimbagano gyaffe gyonna. Wadi Basora Studies ne Muhammad Matovu wona ku TikTok, ku WhatsApp, ku Facebook, ku Telegram, akitegera byonna wali account zaffe z'ekitiibwa. So yagala supportinga 0784 165480, 0703 574535 and 0761020723, 0752021317. Inamba ezo zonna ziri Muhammad Matovu, ate nga ne account number eza banka kweziri awo ku screen, DFC Uni Equity. Insha Allah tabaraka wa taala saba Allah tufunye abantu batuyambeko ogula ebintu ebyo, ATM, lights, what وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.